nuko Imana iragira iti ngaho nkuremeye umufasha ugukwiriye uzamukoreshe icyo ushaka. Sinzi nimba iryo jambo ariko ryanditse muri Bibiliya, ariko abayisoma mwahita mudukosora cyangwa se mukavuga ati terebye. Tuje kurebera hamwe rero Nyakiso urukundo rwe benshi batazi. Ese abantu benshi bibazaga ese afite umukunzi cyangwa se nawe? Nibyo tuje kurebera hamwe ku munyarwenya Nyakiso. Toka satani kwa jina replay. ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi, ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasubira iwanyu. Yes, ngira ngo muramubona kabisa, ni umunyarwenya ukunzwe na benshi. Nk'ako kantu nako ndakeka arabo gakoze mu mbavu. Nyakiso rero uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, haba kuri YouTube, kuri Facebook, kuri Instagram ndetse n'izindi zose, cyangwa se za TikTok n'ahandi hose wakifuza kumusanga hose arayoboye Nyakiso. Tuje kurebera hamwe rero umwe mu bakobwa bamutwaye umutima yabengutse akamutoranya mu bakobwa beza batuye i Kigali. Uwo mukobwa rero wakibaza se ni uwuhe? Kanyabugande Olivier umaze imyaka igera kuri 7 mu ruganda rwa sinema nyarwanda yahisemo umukobwa bita Ella Haduro wegukanye umutima we kabisa by'indano. Urabona ku mazi uburyo baba benjoyinga life. Uyu mukobwa amaze igihe bakundana, akaba asanzwe anakora ibijyanye no gutunganya amashusho, ibi bizwi nka video editing. Wagira ijambo rimwe nawe uvuga kuri iyi couple se uri kuyibona ute? Urabona uwahenze undi ari uwe cyangwa se bose? Nge ndabona bose kabisa baberanye. Urabona ko ari umukobwa wujuje ubwiza bw'umwari w'u Rwanda, umukobwa mwiza Ella Haduro. Ndakeka utamushimye, sinzi kabisa, umwe mu bakobwa beza. Sika muri comment undi muntu wifuza ko twazagushakira umukunzi we. Iyi channel nayo babwira ati no, nawe tugomba kubacukumburira kila kitu. Ciao ciao, Imana ibara.